Kugeza uyu munsi wa none uwitwa Meddy hari ikintu arusha abahanzi bose bo mu Rwanda. Icyo nta kindi, niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda ufite indirimbo yarebwe n'abantu benshi ku rukuta rwa YouTube. Iyo ndirimbo nta yindi ni Slowly, maze kurebwa n'abarenga miliyoni 100 ku rukuta rwa YouTube. Umukurikira ni Israel Mbonyi ufite indirimbo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 71. Iyo nta yindi ni Nasiri. Icyakoza uyu Israel Mbonyi hari akandi gahigo afite yihariye wenyine, akaba ari we muhanzi wa mbere mu Rwanda ukurikirwa n'abantu benshi ku rukuta rwa YouTube, aho akurikirwa n'abarenga miliyoni 1,602,000. Umukurikira ni Meddy ukurikirwa n'abasubscribers miliyoni 1,480,000. Utundi dushya bano bagabo bihariye, indirimbo zose bagiye basohora bakazikorera video bakazishyira ku rukuta rwa YouTube, izo zose zagiye zirebwa n'abarenga miliyoni. Urumva ko bano bagabo bafite udushya twihariye. Uze gukanda subscribe kandi like tujye tubana buri munsi. Iyi ni Jean Paul TV Show. Bye bye, ndabakunda cyane.